Yo, martanya nakokok mahita di martanya. Amin. Mari kita. Hiti-hiti buat dilibat Allah dohot goan anak Tuhan Yesus Kristus dohot goan itu dibawa dia anak lagi dohotan on amin martan dia lahir oh Yesus biru-biru di batang sang dosa kami na jong kami di julong marningot hona terkatungi takas dohot tu si kami habe bernet ni na tinaong di dulu Golgota. Tukiro kami magningo urusan namin na makorhon hama matini. Asi mamahal, urubi mahami, asagade upani hadujaw mahami. Amen. Huduma. Mari kita siap nomor 24 ayat 1.
Uhiro hormat ultim alea kaina parsino biru pakilala umma alea siadusan par pangarudut na tugus idamatu katai siraja ibot nunga katung imana isi kami biki mga simaripun nunga di pangya Yesus suara tangi horma si bijao nunga bersuara na gogo di mana makdo Eli lama sabachthani alini bapakku puasa tuntari kolomwa ida hamu macomai dinna silatus nasanabi bihaya tadi konom doi dohonot tama patuk maatong par mudar honok na ginalong ni tuaki asa par akor koni di golukku ala ini hupa uduk nama sina cucuku hupa tuki ma panagilipku hupa usor mana ginalong ni Jesusi anggiat jumpa matua au anggiat dapat bolu au sia-sia dinon ni tuhaki asa hisar kontiku siala parsiulun nai dan terbahan sobar siuluto na ugalupani di siulubahan nayon moluh bahi-bahiga moluh kudohok silea koni tuhaki. Mari kita siap nomor 76 ayat 2. Pojok sunah ulun, sukot sunah bincang tuhan kini bahaya Herodes, tuah besok tapil, dunia besok mapola alikonon muawin na argai na otari tutuhaki dan nama ngaliai kondisi inani dama nunga dibacakan si Herodes tuhaki atau sorry dadunai soon raja bolon mulak tusilatus
parsipitu liliki. Soni mahapen baik kualitatus asalokkan kosong naun ini silatus. Pirmiro kami balwasan ke suara nama surat ini. Tagi humma jadi dokdo parsirakon ma padao ma pusa Sumpu matong rohama dia terus membuat kain mamuli kanamu ala naso terbiti kobe surat-surat nina toropi. Alam dan kauna. Diriku ho ya sosial nama saya binai diati. Daro nai porsuk nai. Pulut rohama dia terus memberhatu silagi. Nunga dincing ho imana. Habe licing manotar jana patarukon tu sila lebih baik koi nang peso cupako salah buah sama sodiak tu lewat roham sonang dia tu resoko mamehen sodar nama maho itu haki orsuk nani ida mah nunga licing tu hakku nasolo mangaroi pamanak matang guru musimat dorpinai nungatung matulilit bogas ni sapok-sapok nai licing namar kolai ini nunga hora sapok-sapok namar mata honi matang guru kulit ini nunga marsasat di basong matang guru itu haki ida ma nunga mabugang me manusia di situ dapat kemarin ekonomi mereka yang nomor 72 ayat 1. Dibarsipal peho say manaw dan manang makuling pamangam son biru luho na ginugo sa pamotongan dala son ari biru nga homar masih gusti ni ibadah tunggu naso di muhawo pamangam dalam nasa terbaik konya tunggu padiri lori sen sapun dua sa semua lawan do bakal kapang butuh alai mana O Jesus biru-biru di mana kurang mahu. O Jesus na mamorsan dosa di hati Allah ilang mahu. Pati kuma tuturi dosa kana kolosei nalaw biru-biru mamorsan at kadosa di nasa Allah di bedi irohang di porsan dosa hitai di lepo di bina tutakan di pamunu bitawan itu na bedi rohi na tosa di do nain porsan. Wale tutikku patak kesemalanya ini haki pare
sumaluhna sapmudar do dagingna sahir hodongna modar sudia dagingna gabta nasuruh na kijumpahin na bagayong mutijur dinagorobik bohi tuhaki di pagdursik koma dijur na bohi tuhaki bohi na lapot maluni bohi na basari so kaya margalit kimi alin na nuruk saya nilendui hapi kita mah nuhai nunga sakti jurbe bohi bohi na minari sojuk pangharupuk nilate o kosong disi gari sesiamna sohya pola saltu fatani gari ali kahe sailamo bohi na rohi na lako mamuri patna sida petunjui anggonu main nunga marlangani jala sakti jurdo paputus marokam ini dehon. Mari kita baca nomor 72 ayat 2. Dia berusaha lapang hadang padang hargobu nunga modar daging haki hape pamani boa satu pasodo begitu haki mamor samsila kunai tiang nabal kai nau pinasabani hape nuai ikuna pemai takuhuk ni tukak kuna somar nangoni nunga mahiru bimasipal somalo mangguri be yang oleh tutup do manuhub silani dekabal be surak-surak di situan juga lebih rado situan ainunga di suhu Yesuski daya me ala sila Yohana idama nunga tukapibara nunga sosam tuhak tujoro diocak silang dalam berarti HP marbalai dengan saya satu-satu nomor suga-suga muda dinai madok asa hijab ala yang terbahe bedaan marnau be dan terbaik tidak kainnya buru-buru parbaria nama dihukum Yesus ibe nama saya gabi mansaduram mayu nasidagi tumanangis mengadungi tuhaki habe ruang doa palerang manusia sebab kuda di Tuhan sebado unang maka taranci namun ada boru Jerusalem dirimu na doa anak pemuda mah dari diri dari sari cumolo alai natoropi na mikot anggu ibadah di pagi itu bocah dari panggoi pagi memakai pola Tuhan mati dan sudah Golgota nunga di pajang silang di Tuhan
Golgata lapatan dapat perkurahan. Agar baru dua nari kasilangi imak kapancahan di Golgataon yang ada Allah melihat painon bertusi ay pangalaman somal bersoni. Alang bertusi lang itu katay silang naso yang masa doi kalau ngapulot doi anak di neraka tersilang. Golgata doa sama kalimat perkurahan ko. Oleh manusia misi barangai. Yesus nama moros. Ikokului mamai soto bajagi lau pasok tuas ni tuhaki. Nama idama. Nung dibuat na bangunan kami. Tung sohi itu kami ada saudara beliau dalam masa menikah jangka. Nung pada rokok tutaran itu haki. Idama nung diatuk dohok natu silagi. O Jesus si mangyong nasa mamasuk-masuk ikut laba nama nung amar melajak mudai siap siman nung ajong bersilang itu haki nung abetung Yesus anak di batagi hau pilar silang sukot tulangit sudai sepetu drama nung ngadi donga ibadah saut maibanan wae beswajung jorma di murah parkanya sanon doh di bata maka parmolo kana disurgo kasona ngani HP kihut do bemuse dua dari baca tarsilang makan yang nisa akasituan bani do surat situan yang robi rap mangubir-ubir kon ulade hubut mondok akah nabi lahu paulu kon Yesus mondok beho nama manotai bagas joroi dalam pajong dokut cari bagas terluari lalu diri jangan itu kosian hau parsilami nanggung gaun tu kaki yang situan di bali nang sok berperohan bahasa saya bagaam mulope saya papebeakam mulope hubuk mandok lalu diri menuna tubuh orang ini datang mijul kosian hau parsilami akasoldarui pedoh atau ko di mana dibuat doa yang dituhani dibagi-bagi mak di dalam ketuntungan itu sampai naik obat dosoldarui bari parobat ma'adikna ada tadi sampai na kitu nado hidup kuahna todung bagi-bagi bahwa bagi-bagi aina surat do dibagi doa bitna todung do dibayar taling waktu sampai dari doanya anak ketuni percaya na sudah ini dohok do makali aina bala asa lumua tu sami sudi horo mani pato di tahita kulbana alai sakta babaha kate dan dibuha pamanganna di paula so dibiru soara ni natoropi toktong do hakana holong haruar sian pamanganna Tuhan yang manusia oleh berjahat masa denari aymu berroham sialan silang itu haki Tuhan yang mahu memicam doamu berjati Tebu hatang pandoh dan dihadir ko kami kata atipe rapona hukum kita O Jesus i modal dum sahat foto jambi ni anak guru pandoh dapat mutahi mabukan mudai habe ang Tuhan tenang doa soal siang silang ni idu halwa mari kita siang nomor 440 ayat 1
nunga magkuling Jesus odo hatana siya silaki aliyama marpawati marhamida na sida alam di mutu na sida na dinahin na sida dan aharua siya matamuan polong ni rohani isya manatukang doksoni halak na mangalasahi ibana na manilakon ibana di hoto bejala di paramoton au tahu Tuhan ladohonokku aliaman saya lalu homa papahin na sila ituwa dohonokku maali di bata parbadakku mabadakku habe yang dotukko gok holong haulong na baliyak siya Tuhan Yesusi sa sumpa bisa komotiro karena otot dikit hayang di boto na siya na binayin na sila hadin yang masuk di boto situ di manimi ada di paula so di boto biru habe agan pesoni damar na montok holong ni Tuhan Yesus ay bilang petalaw bilang horong na bagas pelaw ni bagas na horong tipo pelaw ni tumbig polo horong na situdulo hatak ko ho sedario to horong to tao di paradiso tumarjahan na disyadun na dunyan hataon alay tuho dohot tuaw dodiwa pamunayna dahaga si pangalapo ito dinuing dia matagaman doi buat sahata si soni horong siyan makamuan hadulauni doi dangolo makamuan hadulauni mamaorofon pasu-pasu tuna paudohon nukana agar dipelita noon karubege suara alayang kuisina nunga di paradiso hidung pagi lo sedari lo horong di paradiso agar pedi hawi beho gau gade percaya alai aldi bau ha aldi nunga tubuh hau di paradiso di mana di mainan ni di mana inang dan dibandingkan dengan si Maria tentang penipus-pusunan yang bergantung di silangi di mana Yesus berdokma di mainan ini dan jamita persawaran naruking dui asamar partanian dalam gadung na porsi ibadah niran untuk di silangi alay si Maria Magdalena jauh-jauh berlaku di Yesus na tarsilangi dan tertabel Yesus ke ina pangit tubunay so di Muse nakikinan si Maria dan terpahilya sa anak sinuwag pinay dan tarupi si Maria orang ilu naman di poros yang hira na humaliyang pariwan na mga image ranges gagawin marsuara mandod di malinang ni pos hampir makotin mauwas di jolonyon dilehot ko niyang sinumon ada dalam dijawab nuay nung ay pagmino desa ulo na surat di badan na lobig yang tayo mo ibana di na nilong di parapasal meron sila bubuk sa ngar jalo ko bilang ko nila ilang ini pamaku jalo ko ni hamati ang di babulok po ang di mo hok na gawin ni Jesus mau asal ko sobu wasu ia mawas ke Jesus tak pora kena kalau masih macam ko di usul nila ka mawas tutukuran na huwas
Mamula si Jesus di anggu nawon asa tumpang takto pakilala gagas ni pagkaholong ini badani pagkokok na inihina ay sorry mapagni sita mo na anani no sakta anani ang kalokok mahon ito di ko kahigil mahon pwede ang barar na bagay ay hogyan to tama mamukuni anani hata hatong mo sabi nung nagitsuluani anak itsuluani mga mukosa iya ba tubas tagang mo mahugas sa hapatiko Jesus na bersuma kami Yesus anak si Panginoon ini dan rumah kalipakan amat menjadi survei siang mula di melawan satu diusung di guna saya tahu dulu namun tapotan Tuhan baik nuhai be kamu Tuhan bagi ani diurut dokter dina dan lupa ibadah pasangan tanah marga itu apa di bangkok kono tua untuk diri alai orang tua gasa aku mau pasangan piku oh kamu punya anak Kristen dalam dia nunga di jodohan di anak dia anak bertubuh asa dihibot-hibot mulut tim tutangan dia mata dan sukui si tomu mulut takut endi tidak ada dehor mereka kita saya nomor turun aku sebelum turun ayat saja Nungang mulai mandiri makadari barsinodang gagbakulong man sa doktaron. Marinig na siya
ayat nomor 270 ayat sadat. Soda bahida berkali imam ni debuhi apa sinodang masa lauli. Disonggak sinodang asi dirohani disusida sinodang ni makan hari ini. Uzungna dari pakulum makan hari ini Madinah. Magolum makan hari ini. Dari pakulum masa jok tadi. Jadi sohon na alam sundari dan batu katai di sirami. Matahari buat sesuatu kiho tagamun mau ditatakpo na sa umakilog besi panorong minggu haki nung gawamiron humaliya di simay pagobong di paniyar Jesus suharamatro nung marujuk jadi tos Hosana.
bagian demokrasi pura terima Tuhan pokok ni Tuhan Yesus itu stay lupa akan parjur berhak siap kita siap keluarga siap kuriata nung natos sama Yesus nung marunong ba di ba ko ali di ba alay ida Los gudang na pinag-jumuro ko hamang hutokos yan bakas ni Kristen di Bortibio siyan ruwas ni Huriyok nung natorok na laho matatok ko beha nung ngarap ko alay kahulungan do Jesus bi nang jumuro hadsyak ko aharulog ko siyan hamamatyan ni Jesus ko ahaba upak ko siyan parpadang harong mi alay Tuhanku imo tayo hamamatyan ni naaka na prosya na panjului pasolokot ba hamamatyan naman inang tu hamamatyan ni Jesus iya hamamatyan bali Jesus kami hamamatyan ni hamamatyan kuli hape iya hamamatyan bali Jesus kami pintu hamasuhak kuli usul hasurangani ay mahidido di para dihoy ngarang nasurani yang boleh nani soldadui na menjaga pamajalani gabi bujur di balaning nado tududo halak natin gorroka halahon jadi sudina topi namarluhut mainodur marsin topuk adoradabe marmina namasai laus mula aliak kadugan aliak kaman aliak kaidak aliak kadugakku tagan sebulan kita siap perempuan nahoho saluhut namahina manguhun pakokok ni Tuhan ubaga dohorong rohara siap berimasna ibarat Tuhan nama malaikat hosana tubus ni kota asada kota dua kita apa masa dijaga di mata holong na domang di hukuk dijaga di mata mengolu mahoni bagasan holong niroha atau borhak mahot mulun sigar baik Rade maho di panundan tuna humaliam pai mamasak dohon lomo ni roka ni bahat molo adong di ho kasorak kumai bagas
Halimulo pugoso unang tihay di bata. Hako si batu hamo na tu mangaramo di gulung. Borhat maho. Hahorong ni batuhan di bata siyan na sa atiaten, siyan na sa kosam, doon siyan na sa roham. Jala hahorong ni madumang jorma dus diri. Mari kita siap nomor 70 ayat 7 laos jom-jom mahita. Asih rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani ibadah Allah, para seorang itu diperbagi, namun jalan memasuk pasukan sempurna. Amin. Selamat mengenang pamamagitan ng Tuhan Yesus Mahida at orang semulat kita sama hinapang marsiyahan. Mauliatin.